Dickson Tumusime ow'emyaka 24 n'enzarwa ya Kasonge bwego muri Kibale yabire nakorera emirimo y'obwombeki atakarwire oguna bwanyuma karwaro kumara obwire buringwa kandi yafa mu kibondo ekyamuretire okubonabona ekirenga atacebasa hamwe n'ekaye bansemize byende emirundi ebiri mazire emyezi 6 nisoholeza handa hano tinkumanya okusoholeza handa oba nimbasa kukigamba ntakusoholeza kuno nayenda kuza owetoyi ntakugenderayo kuno ndukugenderayo hano handa kumara emyezi 6 ogu bwanyuma yo kushobangerwa ahikira hitagira ya TV West muri Mbarara aho tumuburuze no kwenda kumanya obukomoko bw'oburwire obu orutaro runsigize n'orwekekina ekimbire nisoholezamu omurumo rwembe nuko nakigamba okumbe nisoholezamu ahandaho akakanto ko kuleba kakutukura akina kubafumire kurabya mwamara gasobole kufuwa ebyokulya bindu kulya omukavera bitakiraba kunenyuma bikuraba ahandaho ngo rutaro runsigiye narwe Dickson najirangwa bire yakiro mu marwariro gataragamo nagamo kwebwe bujanja bwo kubasika ngo konka naho rembere kirimbi government abakuru b'amadini baseka bayimamu abalimu temizigiti amachachi buri muntu wena yisaba banyambe ubwo hato gunahitaga ubuhwezo buri kurenga mu miliyoni 8 kandi wasa kuba ino buhwezo bwona nabasa kubara bizahanamba zesumezi noti umushanjwe mwe kinana ni 2 noti 2 ana ni 5 ninga noti umushanjwe noti 38 nkaga nina 5 na mushanjwe gasha kwa Sandeke William